Dumedisha linen le matla lamarana le mupulushi warana Jesu Kriste amen. Sontaha orle ho mohona ke la morena la Mikaele le barongwa ka moka. Se se bolela ntwa ya letona la dira tsa magodimong kgatlhano le satane le madira a gagwe. Re khwetsa palo ya lentswe mo mosong wa letšatši bukung ya Luka o mokgethwa kgaolo ya 10 ditemana tsona ke ya 17 go iša go ya 20. Luke chapter 10 verses 17 to 20. Fela ntumelle ke le yona go iša temaneng ya 21. Setlogo sa ditaba se re barutiwa ba 70 yona e baleha ka tsela ye. Ba 70 ba boa ba thabile ba re, le meoya e mebe re be re e buša ka leina la gago. Jesu a re, Satane ke mmone a ewa legodimong bjalo ka legadima, tsebang ke le nea maatla a go gata dinoga le diphepheng le a go fenya maatla ka moka a lenaba. Ga go se se tlo go ba sa le šulafatša. Fela le seke la thabela tšeo ge meoya e bušwa ke lena. Thabang gobane maina a lena a ngwadilwe kwa magodimong. 21. Ka lona lebaka leo Jesu a hlalala mo moyeng a re, ke a go leboga wena tata monga legodimo le lefase ge tšeo o di fitlhetše ba bohlale le ba tlhaloganyo mme wa di utullela ba e lego bana. Go bjalo tata gobane ke tšona tše o di ratilego. A re rapeleng. Modimo tate, modimo morwa, modimo moya o galalelang, re a go leboga ka mpho ye o re neilego yona go ya ka puku ya Johane kgaolo ya 3 temana ya 16. O ratile lefase ga kakang wa ba wa le nea morwa wa gago e a tswetšego a nnoši gore mang le mang e a mo dumetšego a seke a latlhega eupša a be le bophelo bjo bo sa felego. Lentswe la gago le badilwe modimo wa maatla ka moka, segofatsa lentswe le a le tsene pelo ya mang le mang e a le kwago mo mosong wa letšatši le. In the name of Jesus Christ of Nazareth, amen. Kgaogelo ya morena wa rena Jesu Kriste, lerato la modimo le go kopana le moya o mokgethwa a di be le rena go tloga bjale le go ya go sa felego, amen. Seema sa beke ye re lego mo go yona sona se re, morongwa wa morena o goragorela ba ba moifago wa ba namolela. Ka boripana seema se se bolela gore mahlo a morena a phela a tsoma ba ba mo dumelang. Gomme ge o mo dumela ga go tlhokagale gore o tshoge. Kriste wa go phediša, o go lebalela melato ya gago yotlhe, o go fodiša malwetši a gago ka moka, o hlakodiša bophelo bja gago mo leteng, o go apeša botho le dikgaogelo, o go godiša tše di botse ge o tsofala wa bušetšwa bosoganago ba bokgarebje bokanong. Ke ka baka lang ge o sa modumele. Amen. Mangwalo a makgethwa a boletše le rena makgetlo a mabedi go ya go a mararo mo re bonong morena le mophološi wa rena Jesu Kriste Allah. Ke nakong tša ge mmušo wa gagwe mono lefaseng o eya bofelong. Pukung ya Luka kgaolo ya 10 temaneng ya 41 go iša go ya 42. Re kwa gore ge monyanya wa Paseka o batametse, Jesu le barutiwa ba gagwe ba leba motseng wa Jerusalema. He ba tsena ka motse, Jesu a bona motse wa Jerusalema, re kwa gore Jesu o ile a olela.
lekgetlo la bobedi mo go Johane temane ya 11 kgaolo ya 11 temaneng ya 35 re kwa gape gore Jesu pele a tsosa Lazaro bahung e rile ge a bona Lazaro a lla. Le pukung ya Baheberu kgaolo ya 5 temaneng ya 7 re kwa mantswe a rego ke yena yo mehleng a le motho a tlišitšego didimo tša dithapelo le dithopa le dullo tše thata le ka megokgo a di fihliša go yo a kgonnego go mo phološa lehung mme a kwewa a tlhakodišwa poifong. Temana ye e šupa mehleng yela Jesu a le tšhemong ya Getsemane a kgopela gore senwelo se a bego a tlo senwa se mo fete eupša e se ka go rata ga gagwe. Ke mo go botse go lla go tliša pholo mmeleng ge go na le se se go utlwisitšego bohloko mo mosong wa letšatši le goba mo letšatšing le lengwe la beke ye re lego mo go yona ke re mo go wena lla gore o tle o fole gobane sello se tliša pholo mo mmeleng wa gago. Jesu o llile le wena lla. Jesu a ka no ba a letše go feta makgetlo a mararo a fela ke ona fela ao mangwalo a makgethwa a re boditšego ka ona. Le hono re kopana le Jesu le barutiwa ba gagwe ba thabile gobane go na le nako ya go lla go na le nako ya go thaba le hono ba thabile gomme ke rata gore re lebelele mo re badilego gona gore ke ka lebaka lang ba thabile le hono. Verse 17 e bolela le rena e re ba masome a šupago ba boa ba thabile ba re le meoya e mebe re be re e buša ka leina la gago. Potšišo ke gore ba masome a šupago ba be ba e tšwa kae? Ba masome a šupago ba be ba e tšwa go dirang kwa ba bego ba ile gona. Ba masome a šupago ba be ba ile ntshe ka le reng mang? What was the reason ya gore ba ye ko ba bego ba ile gona? Mangwalo a makgethwa a bolela le rena mo go kgaolong ya 10 temana ya 9 gore ba be ba e tšwa metseng le metsaneng yeo Jesu a bego a tlotla go yona. Ba be ba ile go dirang moo? Ba be ba e tšwa go fodiša balwetši ba metse le metsana yeo le go ba rerela ebankgedi ya gore ba sokologe gobane mmušo wa magodimo o batametše. Ba be ba ile ntshe ka le reng eng? Ba be ba romilwe ke Jesu Kriste. Ba ile ba amogela thomo yeo Kriste a ba romilego gomme ya re ge ba e amogela Jesu a re e yang metseng le metsaneng. Re tla lemoga fa gore ba masome a šupago ba be ba filwe modiro o fapanego go senene le wa ba 12. Ba 12 ba be ba romilwe fela metseng ya Juda gomme ba be ba romilwe lefaseng ka moka. Amen. Kriste Jesu le lehono o nyaka bao a ka ba romang gore ba tle ba kgodiše mmušo wa gagwe. O nyaka baromiwa ba ba tlogo ba molomo wa gagwe go goelela ebankgedi e khethwa. O nyaka baromiwa ba ba tlogo ba matsogo a gagwe go ama balwetši ba mo metseng le mo metsaneng. O nyaka baromiwa ba ba tlogo ba maoto a gagwe go ya lefaseng ka moka ba rere ebankgedi ba fodiše balwetši ba gona. Moputso wa go ba moromiwa ke o botse. Re ka lemoga le ka moše
yo a ilego a dika-dika a fa di-excuses tsa go se fele tsa gore yena ga a kgone go bolela eupša ya re ge a phethile seo modimo a mo romilego gore a se dire bana ba Israele ba lokollwa bokgobeng nageng ya Egepeta. Jona le yena o kile a dika-dika a leba kwa a bego a sa romiwa gona lebaka e le gore o be a tšhaba thomo ye a feleletša a le ka gare ga mpa ya tlhapi ye kgolo. Morena wa dikgaogele a mo utlwela botlhoko tlhapi ya mo tlhatsetša mo a bego a romilwe gona. Jona a feletša e le morui o mogolo e le an owner of an ocean a basket business. Amen. Ke meputso ye mebotse yeo re e ka fiwago nna le wena ge re ka amogela thomo ya Jesu Kriste. He o amogela thomo ye, Kriste o go tshepisa go ba le wena neng le neng. A ka seke a go tlogela wa sepela o le tee. Ge o amogela thomo ye ya Kriste, Kriste wa go thekga. You get the support from Jesus. Ge o amogela thomo ye, Kriste wa go okeletša. Re bona ba masome a šupago ba boa mo ba bego ba romilwe gona ka botlhatsi bjo bo different from the mandate ye ba bego ba ifilwe. Ba be ba filwe taelo ya go yo fodiša balwetsi le go ba rerela ebankgedi ya mmušo wa magodimong gore ba tle ba sokologe. Eupša ge ba boa ba fa botlhatsi bja gore le meoya e mebe e be e bušwa ke rena ka leina la Jesu Kriste. Tša go buša meoya e mebe e be e se mandate wa bona, fela ba be ba filwe maatla a go kgona go dira seo. Maatla a go fenya meoya e mebe a be a se kgona mo go bona, gape e be e se modiro wa bona. Eupša Kriste behind the scene in the spirit o be a dira, o be a šoma le bona, a ba fa maatla a go dira seo. Amen. Eupša mo lethabong la baromiwa ba masome a šupago, Kriste wa ba kgalema. Kriste o bolela le bona o re, Satane ke mmone a ewa legodimong bjalo ka legadima. Kriste Jesu o be a kaya se sengwe. A mohlomongwe a ka be a bolela nako ya ge a fenya Satane kua lešokeng, goba a ka be a bolela nako ya ge a fenya Satane kua sefapanong, goba mohlomongwe a ka be a bolela ge a romela Satane moleteng wa mollo morago ga ge a tsogile bahung. Aowa, o be a sa lebiša go seo. Re a tseba gore Kriste Jesu seo se ile go sa dira gore a tlogele madulo a gagwe a mabotse kua magodimong ke gore a tle a fediše mmušo wa Satane mono lefaseng. Jesu o thabišwa ke go bona mmušo wa Satane o senywa he dipelo tša batho di fetolwa o tee ka ministry wo wa ba masome a šupago. When people have authority over the old serpent, Jesus rejoices. Ke sa pele se Jesu a se dirilego ge a thoma ministry wa gagwe. Re botswa ebankgedi e kgethwa gore e tliše phetogo maphelong a rena. Re botswa ebankgedi e kgethwa gore e tliše phetogo megopolong ya rena. Ebankgedi e tsena mo dipelong tsa rena gore e re separate from the evil one. E tsena mo dipelong tsa rena gore e re arogantšhe le yo mobe.
ga go selo se tlago gore tshulafaletša ge re dumela mo go Jesu Kriste gomme re tšea thomo ya gagwe re phethagatša seo Kriste a rego re se dire. O ba kgalema mo temaneng ye ya 20 ge a re, fela le seke la thabela tšeo ge meoya e mebe e bušwa ke lena, thabang gobane maina a lena a ngwadilwe kua magodimong. Ke mo go botse ge modumedi a fiwa maatla goba bokgoni bja go fodiša malwetši, bja go rera ebankgedi e kgethwa le go buša meoya e mebe. Eupša Kriste Jesu o botsa nna le wena gore tšeo ka moka ga se selo, tšeo ka moka ga se tša bohlokwa. O re sa bohlokwa ke ge maina a rena a ngwadilwe magodimong. Have you registered your name in heaven in the book of life? A o ngwadišitše leina la gago kua magodimong ka gare ga puku ya bophelo na? A o sa gopola malabatho the census e ilego ya ordariwa ke kgoši Kesare mehleng yeo Maria e bego e le moima? O ile a re batho ka moka ba ya dinageng tša bona gore ba yo ngwadiša maina a bona. Josefa le Maria ba tloga ba leba Bethlehema ya Judea, ba ngwadiša maina a bona, ba ngwadiša le leina la lesea le lebego le šatšo belegwa. Go ngwadiša maina a rena ke go phološwa. Go ngwadiša maina a rena magodimong ke go ba le bophelo bjo bo sa felego. Go bja le bophelo bjo bo sa felego, re swanetse gore re tsome pele mmušo wa magodimong le toko ya ona. Gomme go fodiša malwetši, go rera ebankgedi e kgethwa, go buša meoya e mebe, mahumo, dintlo le dikoloi tše kgolo di tla latela. Amen, alleluia. A re tsomeng pele mmušo wa magodimo le toko ya ona, gomme tšeo ka moka di tla re latela. Re ba le bophelo bjo bo sa felego bjang. Bophelo bjo bo sa felego ke ge re tseba yena modimo a nnoši le morumuwa wa gagwe Jesu Kriste. Gomme go na le menyetla goba ditšhono ka leina la seeng, go bana le di-privileges tseo re banago le tsona he re ngwadiša maina a rena kua mo godimong. Tšona ke dife? Re ka se hlwe re kwa tlala le lenyora, lehu le ka se hlwe le ba gona, le ge e le manyami le dillo tše bohloko di ka se hlwe di ba gona, gobane tša pele di fetile. Re ba batho ba bafsa, we become a new creation he re ngwadišitše maina a rena kua pukung ya kwa magodimong. Temaneng ya 21 yona re bala gore ka lona lebaka leo Jesu a hlalala mo moyeng a re, ke a go leboga wena Tata monga legodimo le lefase, he tšeo o di fihletše ba bohlale le ba tlhaloganyo, me wa di utullela ba ile go bana. Go bjalo Tata, gobane ke tše o di ratilego. Ge o rutega o le boleta, mantwi a morena wa rena Jesu Kriste a tsena bodibeng bja pelo ya gago, wa akwa ka thušo ya moya o mokgethwa, wa sala thomo ya modimo morago, wa sala thomo ya Kriste morago, o le motho yo a leng teachable and humble. O tlo tsena mmušong wa magodimo. Pesalomong ya 37 re bala mantswe a latelang,
ba boleta e tlo ba bona beng ba naga ba tlo thaba ka botlalo bja molao baluki e ba beng ba naga ba dula mo go yona ka mehla le ka mehla ge o ekwa lentswe la Modimo o le thabela o le amogela o le diragatša mmušo wa magodimo ke moo o tlo go ba gona he bophelo bja gago mono lefaseng bo fitlhile bofelong ke rata go tswalela ka gore lethabo la rena le tla tlala he re ka se be le maseme ka morena le mophološi wa rena Jesu Kriste he re sena maseme ka morena le mophološi wa rena Jesu Kriste le yena a ka seke a ba le maseme pele ga tatagwe kua magodimong amen a re rapeleng ba e le go bana ba kwele lentswe la gago tate wa magodimo ke a go leboga wena tata mong wa legodimo le lefase hetsa bophelo bjo bo sa felego o di fitlhetse ba ba botlhale le ba tlhaloganyo mme o di utulletše ba e le go bana ba lekwele lentswe la gago Modimo o maatla ka moka le tsene dipelong tsa bona ba beele madulo mmušong wa gago ka lebitso la Jesu Kriste wa Nasareta ke a go leboga amen